Aya nĩ aikari a itũra rĩa Gakudari mwena wa Nyaki irathĩro kaunti-inĩ ya Meru arĩa maugĩte ciigana nĩ ciigana kũrĩa matabanĩtie mũrũrũngano makimenereria gũthũka kwa barabara. Rĩrĩa mũndũ akwa gũtirĩ ngari ingĩingĩrĩra barabara ĩno, ũndũ rĩu mekoraga magĩkua mathandũkũ ma andũ na moko magĩthiĩ kũmathika. Tuko na shida ya barabara hapa kwa sababu tangu hii nchi iumbwe huku kwetu hatujai barabara yetu haijaitengenezwa. Hata kukiwa na msiba kama saa hii tunasika ndugu yetu Bwana Gerald Mulira, itabidi tubebe mwili kutoka pale kwa mzee Gerald Kirema kwa mabega, tubebe mwili mpaka tulete hapa tuzike. Tumekuwa na shinda mingi ya kubeba maiti kwa jeneza kupitia mikono yetu. Leo ni mara ya 5 tumefanya hii kazi, tumechoka. Mtu akigonjeka tunambeba na mgongo, tukampeleka kwa barabara. Maihoirwo nĩ matokoya nĩ moririe atongoria a mwena ũyũ makiuga makoretwo tu makĩhũrwo ũteti handũ ha kũmatangĩkĩra. Kila wakati tunakuanga waaminifu, wakati wa uchaguzi tunatokanga 100%. Tunachaguana, lakini hatujui hawa watu tukachagua wanaendanga wapi. Hapa ni kama tuko kwa giza tu. Gũkĩrĩ ũguo, mũingĩ nĩ ũrĩtie MC wa mwena ũyũ gwetha kĩgĩna kuma thirikari ya kaunti gĩa kũmathondekera barabara ĩno, kuona rĩu gĩcigo gĩkĩ gĩkoretwo gĩgĩtigwo na thutha. Waheshimiwa wetu walikuwa hapa, walituomba kura kama MCA Bwana Kenywa Muna. Wakati ulikuwa unatembea huku mashinani, kwanza huku Gakudari ndani mashinani kabisa, ulituahidi ya kwamba kitu ya kwanza ni barabara utatutengenezea. Na leo tunakuuliza MCA, ulitoroka ukaenda wapi? Kwa heshima aungane na gavana Mutuma Ntwethinkia atutengenezee barabara, na tunamuomba, hatutaki tofauti zingine, lakini kwanza azingatie maneno ya watu wa Nyaki East, atutengenezee barabara. Handũ-inĩ ha Kameme TV njĩtagwo na Seku wa Kahũngũ.